ole taua na e taua ia man tu ole tatou pese lea ma ole tatou alalanga lea e wa kaunga vaku iyo wa tauna vatu ma fa ngaioi ia ole fa fonga fa nga malo matula ka uma awa ele fa ngofie wa makua maunga maleango angwa iyo le mau cases wa filongia cases fa lo to ifale ia ma cases nei a wale alu o mali liu who's gonna visiti o ile la maliu fa ungo ngeva yaso o ile la maliu verso fo I mean no mawai na inisio fa tala fo I mai inisio tau ai nga va vala lata ia asilia ile va ku ia fa ala wa kele le ya tau fa pe mai no tau va tu le tala verso ala nei tau mo se tu langa fo ile le nei fa tala mai le ai nga Samuelu o lea ua ona o le tumu sai o le frepui to tele la wau batu la lawa iei matangata ua poku whaakasim Samuelu Sam foi lea tatou eyewitness o le eyewitness o le hit and run ma le tua Samuelu lava ia I lalo foi o ia inga o le tula fono ma le whai unga tau ana loka ngau ia e tutusa le ia le high risk o Samuelu ma sia le ua mariungi o le leire sa info ala le no mo nei ia o le information na le fa pembe o la hitanga to wala o potu va tasim Samuelu and I'm sorry mtanga ngo le I guess o le avatuia ma avatuia fa pene fa lo tele lunga fa fo me fa fionga minister ia manisio vaenga ia e o ke ni lo polese si au wala fa na mo le tuila ngona ma le concerns o tulanga fu ile o fanonga ma fa nonoanga ia por ala varka unga le ufa le watu ali ato sa mon ma so ta inga mastasio ai nga va la to le sunga Samuelu mai o fa ku kuanga la o mai na ia fa ilo atu na polenga le ye ona o ye tangata o la wala to potu now ele fa pea o fa pea mai o fa fefenga ia however peitai o lona langona ma le matangata ia lena le Ave'Ese o kanga kai e karokako o nisio ila tou le atawa o nisio ila tou o le nga afiola ko ingoa ma o la ko ainga ile mori mau Samuelu Ave'Ese ke minga afiai isi video Samuelu le la via mai le drugs man tuele nga torfa tata no nga dungo Tautai ai nga ya isi video Samuelu nga ko fai ia lea lai tala noa nga I sotanga ma ila tole drugs ai mara tua mai ele ongi fasia vaka nga kai karoka ele ongi kulo wale nga ngana fo ele ongi pangka o iro ntaka tanda toso watu ona sfa malo steine manisio fasalanga fo ye penga nga oi farkupi o kanga kai o ku moinga uka olea isa o Samuelu kasi lea ki witness ole melia ole intel lea leo so vaenga na le futu evatu afa fo me fio kom sina lango po na fio ka mesanga ma tatu mtanga ruenga ye wo tele mai lo po si le fia ele fio ka minister po brief fo ile ming sky meia iyo tatu tele afa pe ole na ya le wa vatu falo tele lu ngon tatu program afa pe ole na ola o ye itanga tai tutonu resela ia o le alisi mea o kupu o le alisi mea o no tupu ia o te tauna whaise fufuanga ia le atau kakau Ave'Ese ele se high risk ia Samuelu e ka ua langa mo mau ai kalung kako wa Samuelu mo farpupu Samuelu mo le fa nga sausa mo le kua ngo fa ba ia kua le fa ngo fa ngo le ba ku ba so ke nge sa ngo le sui kom Singapore le fa pe kum ke fa pui wa ke mingi ya wa no se la wa su mar fa so le ka ko la ka fi ma tua to te fa singo ala la ma ko le fa pe fa ku ri pe ngo mela le onga ilo la ile ka foi ka ma la ko fa salanga o ku po la me a sa mala ko lo me ko foi o la ve ku le hotel
por sa ko e ngofo ba ia le ska kamara ko condition for le la ko so mai sangi mo me fa penga ye pengo go foi vai me foi yes ngo vai a wengi ye mo mau se me ari ba ko me ngusi la fa nga ku kamara ko ye wala ngari se ka 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 po se me foi se pa un ka e ngo la mo ke so fu ses ole tulaga lena ole treating o modifia tatou ia ole treating ia ma classifications o panka tulo ele tau fo ponta butanga tau fia worka ka fia ka wa o panka inga o manga laulo ai ona ole ngana o de pitele le fa efengo fi fa makala ni tanga tai tu ton tau fia o ole ngana la ia fa afar puipu po ole totono e mafuanga high risk le panka po tangata le taufia ona ole mawalunga foi male mawalunga o case o afia ai sira fia I kokowie e tuti tau foi mai foi matulanga fa pena ole ale wing ole fa matalanga e matua 24/7 e monitor le leile va ingo kanga kaya leanga o cases ia afia ai ele un fakau fai moria ma afia meia o kanga ka molunga ma fo nga lenga fa ingo fa pena e classify e fai me ka classifications in tonu pe avatu ponta e o manga faila assessment time me receive ai oi na suela ia polea o ai affiliate ai o ai non affiliate me o ma fa pena so understand the term nga fa pui e le fai nyo mana tu mani o talangonda fu ile le ai langa ile ka kaunga ma ole terminology fa correctional facility le vaenga na so le lana o sia la masem e high profile le vaenga ia onga o cases ye involve vai o le wa involve vai makanga ka mau rungo le malo so avatu lai tutonu e le never ever e ave affiliate mas osesia e single cell lava la ua me tu uil tangata e makua hai fo I le vainga langa fo I o information che ngofo makanga kangele atua that's why you call it high risk o information a le ya masao em fangsa fafo ai a o inga kidi e kidi ha fo ya kanga ai a o fo inga decide esui ya mai ma fo anga ya lainga pe yole o le vainga fo ile makua va ai fa le e le mafai nga so o nga uru fale ia ise ka ngaka ele authorizing fo iyo le winga na famtalanga na ole la woka maua ku ngale fa dala ina ufso ta imestasio tau ai o fa no na wo ia ile ato o ia tanga tau tu tonu ona o mafu anga fa pe o kumu ka kang malala ai le te tau la se nga vi mo ka nga ave se ka ma ko rom Samuelu ma ko ni fo io e pena mai high profile politicians e afia foi pure afia minska afia Palemia nga ko former prime minister Palemia la yengi so e ke ola ia a foi la lubinga na la detala e mana tu foi la a fa pe ngai la le ngofo sa kulo la ngofo sa Samuelu ma le faku a ko operations olea presa ola e ke le langa foi ole intel le a le ale ava ku ka ye o ma me le kala ole ava ku o kanga ka ole ava ku ko ngore ka fia ole aisa e o fasiri ole le na tonu wa esa no ye ole sila fisidi ka ko ki fa ko inga to low with much respect ele afia fuanga ngisi le like okay a ole ka ki fisidi ngia kanga ka ye making ale ko lo ko ngor far pui ole a se la ngona talu mai lava le o mari ngisia ia papadi what if Edward wa ka ko fa fonga kunga wa fa solo e fa benei so ia dia na va tu fa pena ilunga ai te talo atu a fai ole na fa mole pe fa into e silane po sa ole na me u fa na va tu fa pena fa tuanga ina ne I tu puane ni pe fea ia ili fa pe foi ko ke ma fa ko nga me foi le fa kulo wa tu lo le fa sio kilo I'm fine to to nga me foi le fa nga Mario si nga me ai e pe mo foi e ko posa ora le to nga me fa pena so e tatau
ona matua I tatou malu puipuia le soifua ma le mafaufau lelei o le kamalea I lenei taimi I tupu mai ni pe fea le anga o le keisi le kau ke whaakali e lau. It's not the end of the keisi le hit and run. Believe you me. E le umai e umanga lau le keisi le o le conspiracy. Tau pure pulenga. Ai e ka kau lava o nga koe whaafo isi a ka koua miu. E so e pea le keisi o le hit and run. E mea ngela si a ka koua miu uma e ngai I. Ma faa sele muku koe, ma faa makapupu o koe I, ma faa le tono toi ma le uso. Ona ye ar ma fau fa pe okay. Faa umalo I ka ko keisi le, ma faa uma koe ya ma meia le koe pisa mai au ria, va. Fakta ya o mara toi na le nite. Fina va tu falo I tele tu alalo na, tanga ruenga. Ia alo fionga le acting commissioner, o e aware ye le vaenga le. O briefly le oe e le o lo vai al fal pui te mi nei o fai lo atu le tu langa na la ufa ya a fa pe fo ie nga o tanga te pena te fai atu e le o si tala sala tu all informations na o mai la vai to tono le ainga e me se fo yo ila to la yo yasi ya ne te o to fa pe fo ayo le ayo o voi ta to sa ili solo a fa pe lo la if it's straight from the source Yeah, my history kaka la ko fa pui po ale. Ya se kala nga kaka ko lo ma sa ko fa pui. Ya mai o me fa pene. O me fa pene le ato. Po le harfa mai o le ema chale le ile nga loka. Fa te tai. Ai nga fia maua ka ma sei ko le intel ho le so le poku ya fa kai nga fa nga la ku ya simi o simi fa ko a ura isang nga fi ku so ke ela ko e fa ka mai lang ka mai pepa fo le ai maua a mai do le simi wa fa pe nga evaluation se fa ye le a ti lo fo le mai e low risk ya le non affiliate I keng ma ya ma nga ya le mai o simi I ka nga fa ngo fo poku se bo simi he's just a nobody fa kai nga le over to ai nga nga falongo kala o kama se saole ku nga longo kala wo kiro nga kami viru si mi de fa ko au lo nga fia le to o le fa mai le pokum se va that's how trouble o le o le kala ngo fa former correction officer that's how hit le ora ku that's how they travel inside nga mau wala nga visit every weekend visit ko ai o le kala elingi vai ele nga fa longo main kama fo ile wo levang after ya kulowa nga fa longo ko fa mai sole o simi kama me fa vare fo ile nga la fa longo la was self fa kasi ma se mo la nga kum wa ka mala le la wa avi kama kila hiki te ro ko money talks the lust of money is the root of all evil ki nganga la ku simi le o simi or makua afa mai kala la ko ai e or ki ka ki ang fo me re se wala ngo nga u manga makua pe fa le se lengi manga ya foi te ku ava ile loko o simi po loko lio ai se ora se fa ile hit le la fa ko va ia nga poro misi ai lo kanga ka fo ia fa mai o ke popoli ia o mai ai ke kiuti i se nga lo se fu ko sang vai tanga ole la faso kan ka fa mo ingala ya yo se fu ko sanga ya ele o mi nga ku dinga ke le ki yo yang to vai mai ya ai fa ka dia uma support yo lo ai ngai kuwa na ave ngai me ai la ave kupe o uma ngai me ai fa mo ka ngoi fa file mu wa ai le ya ole na ko ava tu sina va ngai ma mana tua ile tatu keisesi ya ngare woka ko fo maka ko ya ta telefia fe wala ngale wo to fa lo longo tu ikidipi nga sen mai tanga tale atu ya o se fina ngal ko fa lo ko ale ni me ma sau fa pe arimo e ikidipi ko fa ko yo po ka nga se ba ka pe lo su e mi mo ke pe ya ka famaro sia baka i pona me e fai o le mama mo ka pulo ku
e falo no tunga fa pe ina utala no ko kolonga e le fionga tama i famasino ya talasa a falo le fa pe tala le na ali mongi dauni information ngo mawanga wa karusanga lo ia o lo ia are ku ke lo winga o lo ia e o anga lo ia wa ia langa kangi ara fa mai karusanga lo ia ari tutte ya okay lo ia o mai me o mai sau fonga re to ia tangata e lo to ia ma se me mongi ona foi fo langa mana valo anga ma ona mo nga ia tele na fai le ma se me o sa o mai wana pa wana o me nga nga mo ko ngi mai nga pa wana o vai nga la na te fai ya ai tato tirtul pem tirtul metanga na so lo se fu ya e o tuai mo tau no fata o to misi tau tonga le unga le famstonga le eto ya mangala vai ya kalasa ma to ya le fata le na fai o ya tonu ale ona le fai unga le fata tali nei so what tau lana o to le na tembi wa ready le sana fai unga ya awale nei ya wale kaulangi o le utaulani wo umang kaulangi le so lua lo kaisi Palemia ale o kaulangi o afo isi fai pule ya ka ke wa ko fo i sa ngokala o le hayo ma kaulangi le o umana so lua le o la lo ka le so lusfu ole me ma tau tia le ole me ma tau tia le li ato ole wa in power le fast Palemia la au le malito so le ai o kanga kangi ma kaulangi fa pui nga hi o Palemia wow eu a lua ka kala ka kongi o ri mo ma kule pa wa ka ka kongi ka nga ba pa me la pa pui ole tana le tau fai atu kusa koe o kanga ka loko le tulo with much respect and I have to say this koe o kanga ka lai Lokoleaga pe ya la auri le to to pa wa yo tanga tale tel tonu ye meya usa a fai o ye ni HRPP loto le le wingo lokala o le na tura ya langa e mafai nga le fia mala malo ko sa lo so le winga na lo tal a o ye ni HRPP loto le ke lo wa move on for ila tobia ai to e pa wa ka ngaka ia le ala langa o yo au Lokoleaga oi esa le ia o ka le ko la ko nga ma fo ka ia pa fa nglo la ko kala ia ma se fo ia sa ngok o fo le Palemia le fiko ia ai ka ko o sa ia si ka ki po ara me fa wa esa wa ka ko nga o e ko la winga o la le a go mo ka bi o la winga la fo ia io o lo winga la ta faiatu ko ya o e loko ki nga kusa o tangata o lo ia ile nga loto le faia ina so o lo fa tau nga ele bitterness jealousy unforgiving kusa o kangakangi o la ngonga o mangi ko e pawangi o kangaka le la to te muri tai e ma fu no ta faiatu ai o yai e ngisi HRPP e yengi loko e fai foi la ko kama ia ka hofi yer ko faleanga awanga ka fai mana tuana ta so e ka ko kama po fu le nga arungu ngu Samoa ko e no la Samoa no le yanga Samoa ki ro aru kekeke Samoa fa peo la o so ku ngere ka finga ma mana tuana tau so e tau failo na fia ma e aku la epa ia e tau mo mai e pala ai hari mongi aina o mo wala fa matalanga i se tasi o tangata na lato o le fast na lato malanga mai Samoa i le valele le ia kaua le susu ngonga ku la epa nga susu ngwa ye le ula le oi makua i ku vai lua susu nga fo langa la wa travel fa kasi mai male au supporters al fast ia le upo le mer pongi
Aioi, pau na le tangata pe na tau o wifo onano te fai atu. Nga kau sa ili pe ingi ko ha wifo e kau fisiringia. Pola na me sanga fa sa olo ai wale kakia ia le fast e mo le taimi sei uma foi le sipa inga ka ko e ia balo. Na oso mai la si upona. Ai oso enga e vevela ele e pala ai. Ia vai ka ser fa ma punga mainga le si fa ia va kasia. Ka ser fa sala punga mai fa ia va ma kuor ko mai fa ia va ki. Ai so vai afirme. E kau vevela ko ro fa fia pouco. Ai fa sala punga ia li bongi ma fa ili bongi a wor fia pouco ma. Ia ma fe ma foi lele ma solo wale lo po fele me la fila fizoro o ke ngia mai e pa no tanga foi lele lo te vai pe na tau papa ia ku ai la ku e vai ku ko ele esa oi vau e ka wor ku e vai ku e vevela le bele ele au le volia e ne te ia le boto e la fila fizoro ma li solo ma ferro lo solo ma o fisca ma kan fai fedine le pilong el grupo e fiu e kau fiar wa ko ele pilong kasile le pilong le pilong tasile le pilong wa o tamai ale na matu to ila lo popo el sa wa mangu fo ele e ta pipi sa ya ala ko ingo sia mai ele e ta pipi wa le fainga ho ele e ta pipi ala tu I o pi fa tino ya e sa wa leo ya Jacob ai sau fo ile I sionga antio sau sionga antile nga Palemia ngai ya ai sau fo nga makua iko ila lo popo war ka ko fa longo pe ha ro ile lo ye campaign manager walaki so no upa u male sap karule o nei tangata ana no fo ai fa tau pe ana ta vale maname o sili tu mo lana tupi o le so fo ile fo la isa wa ya la o le male dole sa fa ia le o se tamai a little kid fo ile le ke little boy o te o so le fo la ta mamãe tu ai tele apa ia ile name